30. godina 19. veka nastaje novi umetnički pravac, realizam. Njegov nastanak i razvoj podstakli su različiti društveno-istorijski procesi i nova saznanja iz oblasti prirodnih i društvenih nauka. U prvoj polovini 19. veka došlo je do velikih društvenih promjena, izazvanih industrijskom revolucijom u Engleskoj, kao i nacionalnim i socijalnim revolucionarnim pokretima koji su u februaru 1848. godine zahvatili Francusku, a zatim se proširili na druge evropske zemlje. Revolucije iz 1848. označile su kraj feudalizma, dok je s druge strane industrijska revolucija dovela do razvoja kapitalističkog društva i stvaranja nove klase, buržoazije. Buržoazija se u feudalizmu smatrala srednjom klasom, ali je vremenom njen ekonomski položaj ojačao na račun zemljoposledničkog plenstva koje je zamenila, odnosno stopila se s njim kao nova vladajuća klasa. Manufakturnu, odnosno ručnu proizvodnju zamenila je masovna, a tehnički pronalasci poput parne mašine, parobroda, železnice, telegrafa, sijalice prouzrokovali su jačanje kapitalizma, širenje tržišta i stvaranje jeftine radne snage. Promene se najviše uočavaju u gradovima koji se naglo razvijaju, prelazeći 100.000 stanovnika. U Parizu, Londonu, Beču, Petrogradu niču raskošne buržoaske palate, ali uporedo sa njima i prenaseljena sirotinjska predgrađa. Promene ne zaobilaze ni selo. Seljaci koji su ranije sve poslove radili ručno, pokušavaju da se prilagode novim uslovima i sve više u poljoprivrednu proizvodnju uvode mašine. Ali i pored toga mnogi ne uspevaju da se održe u novim tržišnim uslovima i migriraju u gradove gde postaju najamna snaga u fabrikama i rudnicima. Tu jeftinu radnu snagu, siromašnu i obespravljenu, francuski sociolog Saint-Simon nazvao je proletarijat. Jaz između bogatih i siromašnih postaje sve veći. Ove društvene promene, kao i pojačano interesovanje za prirodne nauke, koje u ovom periodu doživljavaju svoj nagli polet, dovode do novih pogleda na svet i društvenu stvarnost, oličenih u filozofskom pravcu pozitivizmu. Pozitivisti, čiji je najznačajniji predstavnik Auguste Comte, smatraju da znanje treba da počiva na činjenicama, iz kojih se putem analize, a ne promišljanja, dolazi do zaključka. Uticaj ovih promena i saznanja na umetnost više je nego očigledan. Pažnju umetnika zaokupljaju aktualni životni problemi pripadnika različitih društvenih slojeva. Oni se pritom ponašaju kao naučnici, ispituju kako društvena stvarnost utiče na pojedinca i trude se da u svojim delima predstave što istinitiju, realniju sliku stvarnosti i života. Idući za tim ciljem, oni se suprotstavljaju dotadašnjem romantičarskom načinu umetničkog slikanja, kojim se umetnost odvajala od stvarnog života i nametala čitaocu nestvarne, uzvišene, nekad i mistične likove i tako ga lišavala stvarne veze sa životom i istinskih saznanja. Otuda realizam predstavlja pre svega oštru reakciju na romantizam, koji je u osnovi značio beg od stvarnosti, a kod nekih romantičara i odricanje od akcije, od aktivne borbe protiv društvene nepravde.